درود میگویم با همه شما دوستان ارجمند و مخلصان همیشگی تلویزیون ورزش. روز 19 اپریل بخشیده با 101مین سالگی روز پایتخت جمهوری تاجیکستان 15مین نیم ماراتون بین‌المللی دوشنبه با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دایر گردید. در این نیم ماراتون ورزشکاران از کشورهای گوناگون البته شرکت ورزیدند و همچنین ورزشکاران زیادی از داخل مملکت اشتراکچی در این مسابقه بودند، از مقامات گوناگون، از مقامات دولتی و البته در اینجا باز یک مسابقه دیگر سطح بین المللی برگزار شد که ورزشکاران حرفه‌ای یعنی پروفسیونالی را به هم آورد و همچنین البته اون ورزشکارانی که هوسکار گفته میشوند اونها هم در این نیم ماراتون شرکت ورزیدند، ولی اونها تنها به مسافه 5 کیلومتر اشتراک داشتند و این زمان به ما شما نشان داده می شود که توسط کدام رو ورزشکاران می‌دویدند و توسط کدام رو اونها کوشش کردند تا به خط مرمی رسند و در نهایت پیروزی خود را به دست آورند. من خود را رسا میکنم که نیم ماراتون بین المللی مسافه 21 کیلومتر و 97.5 متر را تشکیل داد. آن از میدان نزد مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت آغاز شده. نقطه نهایی آن میدان دوستی نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی بود و این آغاز مسابقه است. بینندگان ارجمند، من خود را رسا میکنم که نیم ماراتون این البته از ماراتون پوره که هست فرقیت دارد، یعنی ماراتون پوره در این نوع ورزش این هم البته یک نوع ورزش سبک می باشد با مسافه 42 کیلومتر و 195 متر است و نیم ماراتون باشد معلوم است که یک قسم اون یک نیمه اون و این البته 21 خوب کیلومتر و 97.5 متر را تشکیل می‌دهد که ورزشکاران باید این مسافه را پیمایند و تلاش بنمایند برای بهترین گردیدن. در این نوع ورزش که البته یکی از نمودهای ورزش سبک می باشد بسیار مهم است تا قوه برابر تقسیم کرده شود، یعنی چنین بودن نمی‌تواند که یک ورزشکار در آغاز میتواند با سرعت خیلی بلند حرکت کند. این البته نه به نفع خواهد بود، چون که در این صورت او میتواند تنها 1-2 کیلومتر با سرعت بلند بدود، از ورزشکاران دیگری که از پس او هستند میتواند پیش گذارد، ولی بعداً او خسته می شود، او بیمدار می شود، او ضعیف می شود. این برای ورزشکاران دیگری که از آغاز البته قوه خود را درست بها دادند و حرکت خود را به طور دیگر با سرعت دیگر با سرعت میانه ادامه دادند، برایشان امکانیت میدهد تا از این نفری که خیلی زود حرکت کرد پیش گذارند. خلاصه گپ البته شما مقصد این گفتار را درک کردید. آن ورزشکارانی که در اول قوه خود را درست بها دادن میتوانند، این ورزشکاران خیلی زود حرکت میکنند، خیلی زود گویم که سرعت خود را بلند میکنند. این در نهایت به نفع آنها کار نمیکند، آنها خسته و بیمدار و ضعیف میشوند و این آورده میرساند به ضعیفی و به اون که سرعتشان پس شدن میگیرد و ورزشکاران دیگری که با یک سرعت حرکت میکردند این ورزشکاران البته که پیش میگذارند. در این نمود ورزش یعنی در دویدن و مسافه‌های گوناگون در مسابقه‌های زیاد سطح بین‌المللی، سطح جهانی ما چندین مراتبه مشاهده کردیم که چگونه شماره زیادی ورزشکاران آغاز میکنند دویدن را، ولی بعداً آهسته آهسته بعد از 3-4 کیلومتر معین میگردد گروه اساسی، گروه دوم، گروه سوم و تا به 4-5 گروه تقسیم شود. اون انبوه زیادی که آغاز کردن البته در یک جایگی نخواهند رفت، چون که ورزشکاران حرفه‌ای اونایی که پروفسیونال هستند اونها پیشتر میگذرند. بعد از 4-5 دقیقه اول الکی معین میگردد که قسم اول این گروه کدام خواهد بود، یعنی نفران اساسی که در دویدن مهارت عالی دارند اونها البته با بلند کردن سرعت خود آهسته آهسته پیش میگذرند و ما و شما این زمان
مشاهده میکنیم اون نفرانی که از دیگران پیش میگذارند، یعنی اون نفرانی که میتوان اونها رو گفت اونها پیش دستان هستند، پیش صفان هستند. گروه اول اونها رو میتوان اشاره کرد، اونهایی که برای گرفتن جایزه اکنون امکانیت بهتر رو پیدا خواهند کرد، چون که کیلومتر به کیلومتر، حتی متر به متر، خب قدم به قدم این ورزشگران از دیگران پیش رفتن میگیرند. حتی اونهایی که آغاز میکنند دویدن رو، بعضیشان حتی 500 متر 1 کیلومتر هم نمیدونن، این بسیارتر به هوسکاران ربط دارد، یعنی و بعدا دویدن خود را بس میکنند. و بعضیا تنها برای سلامتی میگویند، تنها برای اشتراک کردن در یک چوربین بسیار مهم به خاطر روز پایتخت مملکت و معلوم است که اونها نیت قهرمان شوی هم نداشتند، اونها مقصد چمپیون شوی هم ندارند، اونها میدانند که در اینجا کیها اشتراک میکنند و البته برایشان امکانیت کمتر خواهد بود برای گرفتن این جایزه و برای گرفتن این مسابقه و معلوم است که مهمانانی که از دور و نزدیک آمدند، این مهمانان امکانیت بهتر دارند، اونها برای چنین روزها مشق میکنند، تمرین میکنند، آماده میشوند و اونهایی که با مقصد قهرمان شوی و با مقصد گرفتن جایزه میآیند، اونها آهسته آهسته از دیگران پیش می روند و به سوی قهرمانی هم میشتابند. خب چندین ورزشکاران نامدار در مسابقه مذکور شرکت می‌ورزند. از جمله ما میتوانیم ورزشکاران از کشور ازبکستان را اشاره بنماییم، از حبشستان، خب باز اینجا از کشور روسیه هم ورزشکاران اشتراک می‌ورزند، از اوکراین هستند و همچنین ورزشکاران توجیک هم اینجا اشتراکچی هستند. خوب یعنی دونده‌های حرفه‌ای از کشور ما میتوان مهراب بودینایف را اشاره کرد، میتوان ظهور شاه نجم‌الدین را اشاره کرد، اونهایی که در این دو خیلی فعال هستند و باز این نفرانی که میان مردان همچنین میتوان فینتی گیرما را ما قید بنماییم، ورزشکاری که از کشور حبشستان است و هم در اینجا شرکت می‌ورزد. خوب و البته باز شاروخ دولتوف ورزشکار ناماشنا از کشور ازبکستان، یکی از فعال‌ها در مسابقه مذکور در نیم ماراتون بین المللی شهر دوشنبه می باشد. و باز بین زنان میتوان البته هم اکاترینا تینگوسکووا را اشاره کرد، ورزشکار از کشور ازبکستان، الینا سرگییوا از روسیه، خب باز الکساندرا وداوینیا او هم از کشور روسیه است، باز از جمهوری بلاروس هم سویتلانا کودزلیچ را میتوان اشاره کرد، الینا تلستیخ. خب باز البته از در بین بانوان از مملکت ما فعالترین ها در این نو وقتای اخیر رجب ماه و مهینه که در فرجام اینها تقدیم کرده میشود و البته میتوان اونها را اشاره نمود. غیر از این نفرانی که من اشاره کردم، باز چندین ورزشکاران دیگر البته اشتراکچی می‌ورزند. من تنها اونهایی را گفتم که ناماشنا هستند، اونهایی که پیوسته در ماراتون ها، در نیم ماراتون ها شرکت می‌نمایند و البته باز اونهایی که گویم که ورزشکاران حرفه‌ای یعنی پروفسیونال نیستند، اونها هوسکار هستند، اونها در این مسابقه شرکت ورزیدند و صاحب جایزه خود گردیدند. خاطررسانی میکنم که ورزشکاران هوسکاری که در اینجا اشتراک ورزیدند، اونها به مسافت 5 کیلومتر دویدند. برای جای یکم 7700 سومونی جایزه پولی داده شد، برای جای دوم 5500 سومونی و برای جای سوم 3300 سومونی مکافات پولی تقدیم کرده شد و این البته یک تحفه برای ورزشکاران هوسکار از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه می باشد. سالهای اخیر شهر دوشنبه پایتخت کشورمان، قلب تاجیکستان، به مکان برگزاری های مسابقه های واقعا هم بزرگ از نوع گوناگون ورزش تبدیل یافته است. ما البته میتوانیم آغاز کنیم از نمودهای گویم دستوی، از نمودهایی که خیلی مشهور هستند در سرتاسر عالم، یعنی در نوع ورزش فوتبال مسابقه های خیلی زیادی سالهای اخیر در شهر دوشنبه برگزار می شوند، از جمله مسابقه های کاف هم میتوان خوب همچنین اشاره کرد از نوع گشتن ملی، از نوع جودو که البته باز به نزدیکی
یک مسابقه دیگر بین‌المللی جودو در کشورمان برگزار می‌شود، یعنی گرند اسلم را در نظر دارم. از این نمود ورزش از جودو که ورزشکاران بهترین را جمع می‌آورد شهر دوشنبه پایتخت کشورمان و همچنین البته در چنین مسابقه، یعنی در دویدن با مسافه های گوناگون از جمله در نیمارافون که یکی از نوع‌های ورزشی سبک می باشد، با مسافه طوری گفتیم 21 کیلومتر و 97.5 متر ورزشکاران قوه خود را میسنجند، ورزشکارانی که البته از مملکت‌های گوناگون با شهر دوشنبه آمدند. در نیمارافون بین‌المللی شهر دوشنبه ورزشکاران از کشورهای مختلف گفتیم شرکت می‌ورزند، از شهرهای با دوشنبه برادر شهر و شهرهای پیمان همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی داشته اشتراک دارند و همه آنها هنر و ملکه خود را میسنجند. ما نباید و نباید گروه میتوان اکنون این گروه رو گروه اساسی دوستان ارجمند اشاره کرد، گروهی که از دیگران پیش گذشته است و گروه اول اونهایی که از دیگران دیده پیشرفت شدن. در بین اونها ما شاروخ دولتوف رو از کشور ازبکستان میبینیم. خوب باز البته مشاهده کرده می شود اینجا در بین این ورزشکاران از کشور حبشستان فنتی گیرما او هم یکی از فعال است. خوب باز اینجا ما حسن میرسواتوف را هم اشاره میکنیم، باز یک نماینده دیگر کشور ازبکستان. خوب بلکین یراسلاو است، خوب اوتابک توشقواتوف و آیسته آیسته البته باز میتوانند نفران دیگر هم نزدیک شوند به گروه اول، چون که طور گفتیم در 21 کیلومتر باز هم گروه اساسی میتواند تغییر یابد و میتوانند چند نفر از اینجا عقب روند، میتوانند چند نفر دیگر از گروه دوم به این نفران نزدیک بشوند. از مملکت ما البته امکانیت خوبی در قطار بهترین جا گرفتن را زورشوی نجمیدین دارد. خوب همچنین مهراب بودینایف هم امکانیت خوبی دارد اگر بهتر مبارزه برد و تواند در تلاش های خود برای گرفتن این جای ها موفق بگردد. خب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دوستان عزیز برای برگزاری نیمارافون از حساب مبلغ‌های فوند رشد پایتخت 593,040 سومونی جدا کرده است. ورزشکارانی که جایهای از یکم تا ششم را بین مردان و زنان اشغال میکنند با جایزه پولی اونها سرفراز گردانیده میشوند و میتوانیم اکنون ما حتی با شما قید بسازیم که این مبلغ چند سومانی رو تشکیل میده، یعنی برای جای یکم، دوم و سوم. خب برای جای یکم 38,500 سومانی جایزه پولی پیش بینی کرده شده است دوستان عزیز. برای جای دوم 33,000 سومانی، برای جای سوم 27,500 سومانی، برای جای چهارم 16,000 سومانی و برای جای پنجم 14,800 سومانی پیش بینی گردیده است. خوب همچنین برای جای ششم 11,500 سومانی. اون نفرانی که در بین زنان و در بین مردان جایهای از یکم تا ششم را اشغال میکنند با این مبلغ هایی که من الکی در بالا اشاره کردم سرفراز گردانیده میشوند. و در مورد ورزشکاران هوسکار الکی اشاره کردم و خود رسان میکنم که اونا با مسافه 5 کیلومتر میدوند. برای جای یکم 7700 سومانی، جای دوم 5500 و جای سوم 3300 سومانی را از خود میکنند و به آنها تقدیم کرده میشود. « 5120 متر دوستان عزیز و ما الکی مشاهده میکنیم که کدام ورزشکاران اولین شده این مسافه را پیمودند. یعنی این همان گروه اول است. 6 نفری که از همه پیشتر دویده ایستادند، 6 نفری که امکانیت غالب شوی دارند. همون 6 نفر اینها شاروخ دولتوف، فنتی گیرما، حسن میرسواتوف، یراسلاو بلکین
Отабек Тошқуватов, Виталий Шаф ҳастанд дӯстони арзманд. гурӯҳи аввал ки аз дигарон дида инҷо фаъолтар ҳастанд. онҳо аллакай як нав гӯем пешдастӣ ҳам мекунанд ва аз дигарон пештар қарор доранд. хуб дӯстони арзманд, дар нимарафон дар масофаи 21 километру 97 метр 120 нафар писар ва 33 нафар бонувон ширкат варзиданд. дар масофаи 5 километр ин байни ҳаваскорон аст. 154 писарон ва 38 бонувон ширкат варзиданд. дар маҷмӯъ аз қайд 345 нафар гузаштанд, яъне 345 нафаре ки аз қайд гузаштанд ва барои иштирок дар ин чорабини худро номнавис карданд, ҳам байни хуб ҳаваскорон ва ҳам байни варзишгарони ҳирфавии худ, профессионалон. ва акнун инҳо маълумотҳои расмӣ ҳастанд ки ба дасти мо расиданд ва агар ба ин маълумотҳои расмӣ мо мутаваҷҷеҳ бигардем, акнун бинед ки дар вазни дар масофаи 21 аз 10 9 ё худ 21 километру 97 метр 120 нафар писар ки ширкат меварзанд ва 33 бонувоне ки иштирок доранд. аз байни ҳамин 120 нафар ки барои 21 километр худро номнавис карданд, яъне онҳо дар қатори варзишгарони профессионалӣ ҳастанд, аз байни инҳо 6 нафар соҳиби мукофотпулӣ мешаванд. ва яъне имконият барои занон бештар аст, чунки танҳо 33 нафар занон инҷо номнавис шуданд барои ҳамин 21 километру 97 метр ва маълум аст ки аз байни ҳамин 33 нафар 6 нафарашон соҳиби ҷоизапулӣ мегарданд, ки ин маблағҳои хубе ки ба варзишгарбонувон тақдим карда мешавад ва ҳамаи онҳо метавонанд ин имкониятро истифода бибаранд. ва баъдан байни ҳаваскорон он чизе ки аллакай гуфтем, 154 писар ва 38 бону онҳое ки номнавис шуданд барои ширкат варзиданд дар масофаи 5 километр байни ҳаваскорон, ки инҷо ҳам албатта ки мукофот пулӣ аст барои ҳаваскорон, онҳое ки варзишгарони ҳирфавӣ нестанд, вале омода ҳастанд то дар чунин мусобиқаҳо дар масофаҳои зиёд ҳам набошад, аммо дар масофаҳои кӯтоҳ ширкат биварзанд дар масофаи 5 километр. вале онҳое ки дар масофаи 21 километру 97 метр ҳастанд, ин варзишгарон 6 нафари аввал аллакай муайян ҳастанд, онҳое ки аз дигарон пеш қарор доранд. барои мисол метавонем ана ҳамин нафарро мо мушоҳида бинамоем. варзишгар аз кишвари ҳабашистон, Фенти Гирма. ӯ албатта дар мусобиқаҳои гуногуни сатҳи байналмилалӣ ширкат меварзад.
дар ин кишвар, яъне дар Ҳабашистон ё худ дар Эфиопия, ҳамин намбуд ҳам хеле машҳур мебошад ва мо шумо варзишгарони зиёдеро аз Ҳабашистон мешиносем, ки дар мусобиқаҳои гуногуни сайти байналмилалӣ, аз ҷумла дар бозиҳои олимпӣ ширкат меварзанд ва ҷойҳои намоёнро мегиранд. барои мисол мо Тамират Толаро метавонем ишора бинамоем, ки дар бозии олимпии соли 2024 дар шаҳри Париж медали тиллоро ба даст овард ва Тамират Тола 10 августи соли 2024 аввалин медали тиллоро барои кишвари Ҳабашистон, яъне барои Эфиопия овард ва ӯ на нимарафон, балки марафонро давида буд дар бозиҳои олимпӣ. Онҷо Тола масофаи 42 километр 195 метрро дар 2 соат ва 6 дақиқа ва 26 сония тай кард. Ин барои бозиҳои олимпӣ рекорд аст, дӯстони арҷманд. Яъне ҳамватани Фенти Гирма Тамират Толо дар бозиҳои олимпӣ соли 2024 соли гузашта дар шаҳри Париж тавонист рекорди бозиҳои олимпиро гузорад. гурӯҳи аввал, яъне гурӯҳи 6 нафара аллакай наздик мешаванд ва метавон гуфт аллакай нисфи роҳро онҳо паймуданд. агар ба обу ҳаво, ба иқлим мо назар беандозем, метавон гуфт, ки барои давидан, барои тай кардани масофаи 21 километр, барои тай кардани чунин масофа хеле ҳавои мусоид аст. албатта шояд резиши борон ки кам ба назар мерасад, андаке халал ворид бирасонад. ин ҳам албатта аз самти резиши борон вобаста хоҳад буд. барои мисол агар варзишгарон ба ин тараф давида истода бошанду бар муқобили онҳо, аксул ҳаракати онҳо резиши борон бошад, ин метавонад барои ҳаракати онҳо халал ворид бирасонад. вале инҷо бориши борон он қадар пуршиддат нест ва барои давидан ҳаво хеле қулай мебошад. ҳамаи мо шумо дар умрамон дар нимарафон ҳам набошад, аммо 1-2 бор давидагием барои ягон чизе. аз ин лиҳоз ҳавои гарм барои чунин паймудани чунин масофа мусоид нест, қулай нест ва чунин ҳавое ки айни замон метавон онро барои давидан албатта салқин гуфт, хеле ҳавои мусоид аст, хеле иқлими мусоид аст ва варзишгарон метавонанд аз ин ҳаловат ҳам бибаранд. чун инро фаҳмидан бе давидан ҳам хеле осон аст, ки дар ҳавои гармӣ ҳатто нафас кашидан, ҳатто роҳ гаштан хеле мушкил аст, чӣ ки давидан. дар ҳамин нави варзиш дар сатҳи ҷаҳонӣ агар мо назар бенозем, дӯстони арҷманд, онҳое ки натиҷаҳои беҳтарин доранд ва онҳоро ҳам агар мо мушоҳида кунем, дар он ҷо нафаре ки аз ҳама тез ҳамин масофаро тай кардааст, ӯ ҳам ҳамватани Фенти Гирма аст, ки айни замон дар ҳамин гурӯҳ қарор дорад ва шумо метавонед онро мушоҳида кунед. ӯ пешсаф аст. гап дар бораи Йомиф Кеҷелча меравад, дӯстони азиз, аз кишвари Ҳабашистон, аз кишвари Эфиопия аст. рекорде ки ӯ сабт кард ба рӯзи 27 октябр соли 2024 рост меояд, дӯстони азиз. яъне ӯ ҳамин масофаи нимарафонро ки гуфтем 21 километру 97 метрро ташкил медиҳад, дар 57 дақиқа ва 30 сония тай кард ва ин рекорди ҷаҳонӣ мебошад. 27 октябр соли 2024 дар шаҳри Валенсия, кишвари Испания, Йомиф Кеҷелч аз кишвари Ҳабашистон ин рекордро ба номи худ муҳр зад.
ва дар зинаи дуввум ҷейкоб киплимо дӯстони азиз меистад. ӯ аз кишвари уганда аст. ӯ масофаи 21 километр ва 97 метрро, яъне нимарафонро 21 ноябр соли 2021 дар шаҳри Лиссабони кишвари Португалия дар 57 дақиқа ва 31 сония паймуд. баъдан дар зинаи сеюмин Кибивод Канди ҳаст. ӯ дар 57 дақиқа ва 32 сония масофаи 21 километру 97 метрро тай кард ва ин рост меояд ба 6 декабри соли 2020 дар Валенсияи Испания. ин натиҷаро ба номи худ муҳр зада буд. ва баъдан боз нафари чаҳорум бозам аз кишвари Ҳабашистон аст, Хагус Гебрхивет, ки 22 октябри соли 2023 дар Валенсияи Испания нимарафонро дар 57 дақиқа ва 41 сония тай кард. баъдан Селемон Берега як нафари дигар, баъд Александр Мутисо аз Кения, Ҷефери Камворор аз Кения, Себастиан Саве ва Абел Кипчумба, ҳама инҳо аз Кения ҳастанд. аз соли 2021 то соли 2024 онҳо чунин натиҷаҳоро ба номи худ муҳр заданд. байни замон оҳиста ду пешсаф, ҳатто аз гурӯҳи асосӣ ду нафаре ки аз ҳама асосӣ ҳастанд, онҳо маълум мешаванд: Шорух Давлатов ва Фенти Гирма. дӯстони азиз, аз дигарони замон пешсаф мебошанд. он гурӯҳи 6 нафаре ки буд, сараввал он ҳатто 7 нафара буд, баъдан он 6 нафара шуд. ва айни замон гурӯҳи асосӣ, гурӯҳи аввал, ду нафари пешсаф ҳамин нафарон ҳастанд ки оҳиста онҳо аз дигарон дуртар мераванд. аллакай мушоҳида кунед ки чӣ қадар масофа паймуда шуд. ин ду нафар аллакай то Чорбоғ расиданд ва 11100 метрро аллакай онҳо паймуданд, яъне нисферо аллакай тай карда шуд. навбат ба навбат варзигарон ба соати худ ҳам назар меандозанд, яъне онҳо бо ин роҳ хеле хуб пай мебаранд ки тақрибан дар чунин вақт чанд қадар фосиларо метавонанд онҳо тай бинамоянд. ва албатта онҳо ин чизро пай мебаранд ва аллакай медонанд. барои мисол ки рекорди ҷаҳонӣ 57 дақиқа ва 30 сония аст. маълум мебошад ки онҳо ҳамин фосиларо баҳо медиҳанд, ба соати худ назар меандозанд. барои мисол агар 20 дақиқа аллакай сипарӣ шуда бошад, онҳо пай мебаранд ки тақрибан дар 20 дақиқа чанд қадар масофаро паймуданд. ва барои тай кардани ин қадар масофа чӣ қадар вақт барояшон лозим омад. ду нафари пешсаф, дӯстони азиз, инҳо Шорух Давлатов ва Фенти Гирма ҳастанд. варзигарон таҳти рақамҳои 014 ва 017. баъдан чанд варзигари дигаре ки аз ақиби онҳо ҳастанд, аз ҷумла варзигар таҳти рақами 03, ин Ҳасан Мирсоатов аст. ва ӯ ҳам албатта он қадар дур аз ду нафари пешсаф нест. вале то албатта охири роҳ, то охири ин масофа метавонад бисёр чиз боз тағйир ёбад. вале агар мо ба Шорух Давлатов ва Фенти Гирма айни замон мутаваҷҷеҳ бигардем, ин варзигарон бо боварии том давида истоданд.
он умуре ки ман аллакай ба шумо ишора кардам дар сатҳи ҷаҳонӣ дар нимарафон метавон ҳамчунин ишора кард бинандагони арзманд ки ин дар байни мардум буд ва дар байни бонувон бошад. дар байни бонувон ҳам аз ҳама натиҷаи беҳтаринро маъз варзишгар аз кишвари ҳабашистон дорад. инҷо акнун гап сари летесенбет гиде меравад аз кишвари ҳабашистон. ӯ 24 октябри соли 2021 дар Валенсия, Испания, дар байни бонувон ҳамин масофаро, яъне 21 километр ва 97 метрро дар 1 соат ва 2 дақиқаву 52 сония тай кард. баъдан дар зинаи дуввум Агнес Нгетич аз Кения меравад 1 соат ва 3 дақиқа, 1 соат 3 дақиқа ва 21 сония Фотиен Тесфай аз ҳабашистон, сеюм аз чаҳорум Лилиан Ренгурук аст аз Кения. ҳамаи натиҷаҳо дар Валенсия, кишвари Испания сабт гаштанд рӯзи 27 октябр соли 2024. ва баъдан Ехулав аз ҳабашистон аст, Рут Ченкетич аз Кения, Гирмавит Гебршихар аз ҳабашистон, Ёлчаге Хотае ӯ ҳам аз ҳабашистон аст, Хелен Обири ва Ҷойселин Ҷобсогей аз Кения. ҳар ду ин нафарон ҳастанд ки дар Аморати Муттаҳидаи Араб соли 2024 дар 1 соат ва 4 дақиқа ва 22 сония ин масофаро тай карданд. шояд ба варзишгарон имконияте бошад то ҳатто рекорди ҷаҳониро ҳам такрор бинамоянд, аз он бигзаранд ва чунин шуданаш ҳам аз эҳтимол дур нест. нимарафони душанбе, дӯстони азиз, аз соли 2010 дар рӯзи пойтахт ки шанбе 3 моҳи апрел таҷдил карда мешавад баргузор мегардад ва соли 2013 ба тақвими мусобиқоти Ассотсиатсияи байналмилалии марафонҳо ва давҳо дар масофаи дур ворид карда шуд. хуб, аввалин бор нимарафони байналмилалии душанбе дар масофаи 21 километру 97 метр бо иштироки варзишгарон аз 14 бародар шаҳри Душанбе ва беҳтарин давандаҳои Тоҷикистон баргузор гардида буд. ва агар мо ба таърихи мусобиқа назар биандозем, ғолибони нимарафони байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе дар солҳои 2010-2025, соли 2010 дар аввалин нимарафони Душанбе варзишгар аз кишвари Қазоқистон Тоҳир Мамашев ҷо гирифта буд, ҷои якум. соли 2011 Михаил Биков аз Русия, 2012 Андрей Петров аз Узбекистон, 2013 Андрей Петров ин натиҷаро такрор кард аз Узбекистон, 2 сол пайопай қаҳрамон шуд. баъдан намояндаи кишвари Украина Романенко соли 2014 тавонист ҷои якум бигирад. 2015 Юрий Чечун, 2016 Либога Вилсон аз Кения, 2017 Талаҳун Гирма аз Ҳабашистон. хуб, 2018 Тефери Гоза аз Ҳабашистон, 2019 инро ҳам ишора кардан лозим аст ки соли 2019 Фенти Гирма ё худ Фенти Ҷирма ҷои якум гирифта буд ва ӯ айни замон ҳам боз ширкат меварзад. ва анамин варзишгаре ки айни замон дар тасвири мо ва шумо қарор дорад ва ӯ пешсаф мебошад, ин Шорух Давлатов аз Узбекистон аст ки ӯ соли 2021 ҳам ҳамин ҷоизаро гирифта буд, яъне ҷои якумро дар нимарафони шаҳри Душанбе аз худ кард. Тули Зарус аз Кения соли 2022 ҷоро гирифт. 2023 боз ҳам Шорух Давлатов, 2024 Виталий Шафа, 2025 акнун ки мешавад мо шумо метавонем бибинем. натиҷае ки Шорух Давлатов соли 2023 ва соли 2021 дошт, дар соли 2025 боз метавонад онро такрор бинамояд. ва байни бонувон, дӯстони азиз, Надежда Павалияева соли 2010 тавонист аввалин ғолиби нимарафони шаҳри Душанбе шавад. ӯ аз кишвари Русия буд. Алёна Самахвалова аз Русия соли 2011 ҷо гирифт. соли 2012 намояндаи Русия Камила Ханипова зинаи аввалро аз худ кард. Александра Дулиба аз кишвари Беларус соли 2013 ҷои якумро аз худ кард. ва Ситора Ҳамидова аз Узбекистон, дӯстони азиз, аввалин маротиба соли 2014 ҷой гирифта буд. Юлия Чиженко аз Русия 2015, 2016 Дарья Маслова аз Қирғизистон, 2017 Виктория Палюдин аз Қирғизистон, 2018 Дарья Маслова аз Қирғизистон.
бори дуввум баъд аз соли 2016 қаҳрамониро ба даст овард. масофаи 14600 метр дӯстони азиз аллакай тай карда шуд. манзараи бисёрам зебои пойтахти кишварамон шаҳри душанбе ва дар ин ҷо дарҳол ба хотир маҳз мисраҳои боқии раҳимзода меоянд. ба шаб рӯи фазоят мисли шир аст, ба рӯят курсии маҳ гӯё фатир аст. ғазалхон боқии дилдода гӯяд, шабу рӯзат мусаффо беназир аст. аҷаб шаҳри дилорои душанбе, хаёлам зеби дунёи душанбе. ҳамчунин соли 2022 теку бикелу абеб байни бонувон аз ҳабашистон ҷо гирифта буд. соли 2023 екатерина тунгускова ба гирифтани ҷои аввал даст ёфт. азизахон мирзоакбарова аз ӯзбекистон соли 2024 байни бонувон зинаи аввалро моли худ кард ва акнун дар соли 2025 дар ин марафон мо аллакай пешсафонро ҳам байни бонувон мушоҳида кардем ки чанд лаҳза пеш аз ин ба мо нишон дода шуд. он ҷо екатерина тунгускова имконияти беҳтар дошт ва ӯ аз дигарон пешсаф буд. яъне метавонад чунин шавад ки боз екатерина тунгускова он дастоварде ки соли 2023 дошт баъд аз 2 сол боз такрораш бинамояд, яъне ҷои аввалро бигирад. рақобати арзанда бо Елена Сергеева ва Александра Вдовиня нишон дода истоданд, ҳамчунин Светлана Кудзелич ва Елена Талстих. ва бояд гуфт ки аз мамлакати мо дар ин ҷо Раҷамо Абдуллоева ва Маҳина Баротова дар байни бонувон натиҷаи хубро ба номи худ мур зада метавонанд, чунки дар мусобиқаи соли гузашта Раҷамо Абдуллоева бо нишондоди 1 соат ва 25 дақиқаву 3 сония чаҳорум шуд ва Манижа Боронова бо нишондоди 1 соат 30 дақиқа ва 12 сония шашум шуд. ва дар мусобиқаи имсола ҳам аз таваҷҷӯҳ, диққат ва умед ба Маҳина Боронова ва Раҷамо Абдуллоева мебошад. Шорух Давлатов ва Фенти Ҷирма ҳамоно пешсаф ҳастанд. агар дар байни мардон мо назар беандозем, бинандагони азиз, аз байни варзигарони тоҷик соли 2023 2 сол пеш аз ин Зуҳуршоҳи Наҷмиддин панҷум шуда ба марра расида буд ва давоми 2 соли охир варзигари мо дар қатори шашгонаи беҳтаринҳо ҷо гирифта наметавонад. дар соли гузашта дар соли 2024 натавонист ва имсол ӯ албатта кӯшиш мекунад то мақомеро ба даст орад, дар топ 6 боз ҷо гирад. вале айни замон мо мушоҳида мекунем ки баъд аз тай шудани нисфи бештари масофа варзигарони мо дуртар аз шашгона қарор доранд. ғайр аз Зуҳуршоҳи Наҷмиддин буз Меҳроб Одинаев аст. дӯстони азиз, 2 сол пеш аз ин, яъне соли 2023 Меҳроб Одинаев ҷои шашум гирифта буд.
که پیشرفت می شود. شاهرخ دولتوف و این زمان فنتی گیرم از او عقیب‌تر می ماند. بازیگر مذکور شاهرخ دولتوف سعدالله‌ویچ 29 سال دارد. ورزشگری ازبک. اینجا فنتی گیرم بازم به او نزدیک می شود. اما می توانیم مشاهده بنماییم که این زمان نفر سیوم هم آهسته معلوم شده است. این حسن میرسواتوف از دوستان عزیز که بعد از شاهرخ دولتوف و فنتی گیرم از او دویده ایستاده است و از دیگران او فاصله رو دور میکند. یعنی نفرانی که از او عقیب قرار دارند. به خط مرا نزدیک می شوند. اگر همه این مسافه رو ما بها بدیم، قیاس کنیم با اون مسافه که الکی طی کردن ورزشکاران و اون مسافه که باقی مانده است، ما می توانیم اینجا رو اشاره بنماییم. یعنی دو نفر اول شاهرخ دولتوف و فنتی گیرم نزدیک به خط مرا می شوند. اونها لکی از دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا گذشتند و معلوم است که تو میدان دوستی، یعنی تو نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی فاصله آنقدر زیاد باقی نمانده است. این دو نفر شاهرخ دولتوف و فنتی گیرم از دیگران خیلی دور الکی رفتند و بینید که از عقیب آنها دیگر هیچ کسی نمودار نیست. یعنی آنها اکنون فاصله را با دیگران خیلی زیاد کردند. و الکی این دو نفر شاهرخ دولتوف و فنتی گیرم از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی هم گذشتند و مشاهده میکنیم الکی چند کیلومتر دیگر، چند متر دیگر باقی مانده است. یعنی بینید که الکی 18500 متر پس سر شد دوستان عزیز
فاصله خیلی کم مانده است تا به خط مره. شاروخ دولتوف و فنتی گیرما برای آنها کمی بیشتر از 3000 متر دیگر باقی مانده است. از عقب این دو نفر تنها یک نفر دیگر که نماینده کشور ازبکستان است، حسن میرساعتوف می باشد. و نفران دیگری که خیلی دور از شاروخ دولتوف و فنتی گیرما هستند. فنتی گیرما گاهی دور و گاهی نزدیک به شاروخ دولتوف قرار دارد. این هم یک نوع فریب دادن رقیب میتواند باشد. یعنی ورزشگران در این نوع ورزش، در دویدن مسافت دور و نزدیک، در بعضی حالات ها میتوانند سرعت خود را کمی پس بنمایند و در آن حالتی که اگر ورزشگران دیگر خیلی دور باشند، ورزشگری برای مثال دو نفر اگر پیش سر باشند، یک نفر اونها میتواند سرعت خود را پستر بنماید و بعدا در یک حالت نزدیکتر به خط مره او بازم سرعت خود را بلند بنماید و در این حالت او میتواند از زینه اول پیش گذرد. یعنی کمی عقب نشینی میکند برای سرعت نهایی هنگامی که خط مره نزدیک میشود، یعنی 40-50 متر دیگر تا خط مره باقی ماند. بعدا سرعت خود را میتواند ورزشگر بلند بنماید و از نفر زینه اول پیش گذرد. در این صورت من این زمان درباره شاروخ دولتوف و فنتی گیرما گفته ایستادم که شاروخ دولتوف همچون نفر یکم این زمان دویده ایستاده است و فنتی گیرما باشد و نفر زینه دوم است. کمی عقب نشینی میکند از شاروخ دولتوف و این زمان مشاهده کنید که او بازم نزدیک میشود و شاروخ دولتوف این زمان آنها در یک صف قرار دارند. و شاروخ دولتوف دوستان ارجمند، شاروخ دولتوف ماست همین نفر، همین نماینده از کشور ازبکستان به خط مره خیلی نزدیک است. الکی معلوم هستند اونهایی که از دیگران خیلی پیش گذشتند. شاروخ دولتوف اینجا از همه پیش این زمان دویده ایستاده است. بعد یو فنتی گیرما از بلوچستان قرار دارد. پس آن حسن میرساعتوف نفر سیوم و این زمان دویده ایستاده است و چنین امکانیت را دارد. بعدا نماینده کشور روسیه یاروسلاو بلکین است. بعدا نماینده ازبکستان اوتابک توشقواتوف و نماینده اوکراین ویتالی شافا. همین نفرانی هستند که این زمان میتوانند پیشتر شوند، میتوانند برای جایزه اساسی مبارزه برند. یعنی از دیگران اونها پیش صف هستند. در آخر راه بینید که چگونه شاروخ دولتوف سرعت را بلند میکند. ورزشگر مذکور این زمان با سرعت بلند به سوی قهرمان دویده ایستاده است. فنتی گیرما بعد از او میدود
و با مالکه نشان میدهند که ورزشکاران با خط مره نزدیک هستند، یعنی با نزد مجسمه شاه اسماعیل سومونی. خط مره همین است. شاروخ دولتوف با سرعت بلند با خط مره دویده ایستاده است، به سوی قهرمانی رفته ایستاده است، به سوی چمپیونی میرود این ورزشکار. و اینجا دیگر هیچ کس به او نزدیک هم قرار ندارد. الکی 21,000 متر یعنی 21 کیلومتر رو او طی کرد. و این ورزشکار دوستان ارجمند شاروخ دولتوف سال 2021 2023 و هم اکنون سال 2025 در نیم ماراتون شهر دوشنبه در نیم ماراتون بین المللی زینه اول را از خود میکند. زینه دوم نصیب ورزشکار از کشور حبشستان فنتی گیرم میشود دوستان عزیز. نفر سوم مدال برنجی با حسن میرسواتوف در حال تقدیم کرده می شود. و بعداً یاروسلاو بلکین از روسیه دویده ایستاده است. از پس نماینده دیگر کشور ازبکستان اوتابک توشقواتوف است. خب نفر چهارم یاروسلاو بلکین می شود دوستان عزیز. و بعد از اون نفر پنجم اوتابک توشقواتوف است دوستان عزیز. 5 نفر. من خود را رسم میکنم که با 6 نفر اینجا مکافات پولی تقدیم کرده می شود و ما شده میکنیم که نفر ششم که خواهد شد. این زمان این ویتالی شاف است دوستان ارجمند از کشور اوکراین که از دیگران او کمی دورتر قرار دارد و همین ورزشکار بله ششم می شود. خوب دوستان ارجمند ویتالی شاف این زینه را میگیرد. زینه ششم از می شود و ورزشکاران ما متاسفانه اینجا در توپ 6 قرار نمیگیرند. من خود رسم میکنم که از مملکت ما ظهورشاه نجمیدین و مهراب اودینایف اینجا اشتراک کردند، در توپ 6 قرار نگرفتند و اکنون تلاش خواهند کرد تا گویم که زینه‌های خوب را به دست آورند. البته مکافات پولی را آنها نمیگیرند. خب اکنون سوال اساسی آن است که در بین بانوان کدام ورزشکاران جا میگیرند، کدام ورزشکاران زینه اول را مال خود میکنند. به نفرانی که بعد از توپ 6 میآیند با آنها البته مدال ها برای اشتراک تقدیم کرده میشوند. دوستان عزیز ورزشکاران ما یعنی ظهورشاه نجمیدین و مهراب اودینایف جایهای زیرین را گرفتند. ظهورشاه نجمیدین در عموم 11مین شده به مره رسید، مهراب اودینایف باشد 12مین. و اکنون همان سوالی که پیشتر دادیم در بین بانوان کدام ورزشکاران میتوانند مبارزه برند و کدام ورزشکاران میتوانند اینجا پیروزی خود را به دست آورند. اونها هم نزدیک به خط مره می شوند. در بین مردان دوستان ارجمند اون وقتی که در اون ورزشکاران مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را طی کردند. شاروخ دولتوف در 1 ساعت 4 دقیقه و 11 ثانیه. بعداً فنتی گیرم از حبشستان در 1 ساعت 4 دقیقه و 14 ثانیه، تنها 3 ثانیه دیرتر از شاروخ دولتوف آمد. بعدا حسن میرسواتوف این ورزشکار از کشور ازبکستان مدال برنجی را گرفت و او در 1 ساعت 4 دقیقه و 42 ثانیه این مسافه را طی کرد. پیشتفان در بین بانوان دوستان عزیز این زمان اینها یکاترینا تینگوسکووا از ازبکستان، الینا سرگیeva از روسیه و الکساندرا ودافینیا از روسیه می باشند. بانو مبارزه میبرند سویتلانا کودزلیچ، الینا تالستیخ و همچنین عزیز خان میرزا اکبر و هم در گروه اساسی در گروه یکم قرار دارد.
алакай дар наздики боғи устод рӯдакӣ қарор доранд. Варзишгарон ин маъноиро дорад ки онҳо ба хати марра хеле наздик ҳастанд ва дар охири роҳ мо мушоҳида мекунем ки чӣ гуна суръати худро баланд мекунад барои ба хати марра расидан. Варзишгар аз кишвари Узбекистон Екатерина Тенгузкова. ин варзишгар хотиррасо мекунам ки соли 2023 дар ниммарафони байналмилалии шаҳри Душанбе медали тиллоро гирифта буд ва акнун дар соли 2025 бозам ҳамин варзишгар дӯстони арзманд Екатерина Тенгузкова ба хати марра мерасад ва ҷои якум насиби варзишгар аз кишвари Узбекистон мегардад. баъд аз ӯ дар ҷои дуюм Елена Сергеева аз Русия қарор дорад. Елена Сергеева дуюм шуда ба хати марра мерасад ва акнун сол ҳамин аст ки нафари сеюм байни бонувон кӣ хоҳад шуд. ду нафари аввал аллакай маълум ҳастанд. Екатерина Тенгузкова дар 1 соат 18 дақиқа ва 31 сония ин масофаро тай кард. Елена Сергеева аз Русия дар 1 соат 18 дақиқа ва 34 сония, яъне 3 сония дертар ӯ омад аз намояндаи кишвари Узбекистон. аллакай нафари сеюм ҳам маълум шуд. дӯстони азиз, аз кишвари Русия Александра Вдовиня дар 1 соат 19 дақиқа ва 6 сония ба хати марра расид ва дар байни бонувон ҷои сеюмро намояндаи кишвари Русия Александра Вдовиня мегирад. зинаи чаҳорум Светлана Кудзелич, дӯстони азиз, ин варзишгар дар 1 соат 20 дақиқа ва 53 сония ин масофаро тай мекунад. баъдан дар зинаи панҷум Елена Талстих гуфтем ва дар зинаи шашум Азизахон Мирзо Акбарова аз Узбекистон ки дар 1 соат 22 дақиқа ва 40 сония ин масофаро тай кард. варзишгарони мо 12 ва 16 шуданд. Раҷаб Абдуллоева зинаи 12 гирифт ва Маина Баротова бошад зинаи 16-ро аз худ кард. дар ин ҷо бо шумо хайри хуш мекунем дӯстони арзманд. ниммарафони байналмилалии шаҳри Душанбе ки варзишгарони гуногунро ҷамъ кард ва мо шоҳиди рақобатҳои бисёрам ҷолиб дар масофаи 21 километру 97 метр гардидем. хайр. Bye.